hanesang tir. Itabot sila bele hahu ho profisang neng tirmain. Itabot sila bele hili di antara ida, mas bem itabot sila bele hili ho tumastiak. Ok. Primeiro, mag sai treinador ka facilitador. Hai, harenain sila tu ita sormal fali iha hane channel Lolalina Freitas sao espera kata ka sori itabot sila condição ne bidiak tan ita fiar kata maromak ne graça no ne bensa na fating hamu tu ita hotu. Maluk sila a oportunidade hoje yang hau hakarkatu kuliah konaba serviço hirak nebe mak iha relação direta ho public speaking no eleva skill public speaking liniang. Nebe molo kita tu continua kita haluha ajuda hau ho ita botena suporta ho di like subscribe nomos bele foi ita botena comentário e bele share video dane ba ita botsina belum sira lihu si media sosial boto ne bema kita botsira iha sekali kita botsira sente kata video dane iha beneficio ba ita botsira e kita halu hamos atu hamoris ita botsira nesino nune ita botsira bel heta notificação when hira how upload video for hakara katu eleve itabot sila ne skill ya public speaking itabot sila bele hahu ho profisang neng tirmain itabot sila bele hili di antara ida mas bem itabot sila bele hili ho tumastiak. Primeiro mag sai treinador ka facilitador. Ita tene kata que ema sila ne bema katu sai treinador ka sai facilitador ne precisa iha skill public speaking niya. Primeiro ema ne be sai facilitador. Facilitador nya precisa iha matenek kayak skill atau kuliah. Tambah ita sai facilitador, ita se lori ema, o instatu ema bela compreende buat ne bema kita explicar. Se o hira ita lai skill atau bela explicar ho diak, difícil atau ema compreende buat ne bema kita hato. Então ita ni objetivo se la atingi, tambah ita la bela hato mensagem idane to iha ema sira ne bema. Sai hanesang audience, ka sai peserta iha treinamento iha momento neba. Tambah saya dah makau explica kita facilitador no treinador, tambah facilitador idane facilita ema atu onsanya bele comprende. Aumenta nini skill. Mas bem ema nebe treinador, nenia facilita no nia treina ema. Ema nebe mak dalam rumah nia sidau hatene buat rumah, tambah treinador ne bye-bye acompanha moso praktek. Praktek nebe mak dalam rumah fomba ema. Então, nós precisamos iha skill prática niang. Mas bem, atu bela explica skill prática ni hodiak, wain hira ema iha skill public speaking. Tambah, meski ita matenek atu praktek, mas bem, ita quando difícil atu explicar, dalam rumah mus ema difícil atu compreender. No capta lalais buat nebema kita hato. Profissão turmai mag locutora. Ka sai penyiar. Saya pernah saya na penyiar. Kita bosira pasti ha experiência konaba ita kuliah mesa-mesa kan saya mau bula kiha studio lara. Wanhira ita kuliah buat nebe komik, ita ha mesa-mesa. E wanhira ita kuliah buat nebe makan sang halo kontenti, ita ni expressão komik mesak, ita ni expressão ita mesak-masak mat sente kontenti studio lara dalam rumah ita. Ne ha ne pengalaman tambah ha pernah saya locutora. Ne duni atu bele eleva mosita ne public speaking ida maksai locutora. Bahirak ne bel makakara katu eleva ita botsina ne public speaking esforço ba serviço iha radio rumah. Iha timorne ita iha radio barak ohin loron ema serviço iha radio ne selo. Ami ulu quando serviço iha radio la selo. Ami ba voluntário de hau momento ne ba bot ne be maksai hanesang hau ne motivação. Hodi hau ba sai voluntário iha radio ne tambah hau hakarak sai penyiar. Idane de sai penyiar bele hatene kuliah iha radio bele kuliah ho spontan idane bele aumenta itane skill public speaking niang. Terceiro, ketiga sai reporter. Maluk sila ne bema pernah saya na reporter ita bot sila pasti iha ona experiência o insa ita hasuru ema bot lilu ita hasuru ema bot dalam rumah ita grogi lilu iha momento ne bema kita hatene ita tu susaida.
Maybe wahira ita hakarak say lokutora, ita hakarak say reporter, bye pasti ita hetan uluk treinamento. Tambah nemak, bahirak nebe makarik sida oke servis rumah, coba-cobalah ita buat sila bahak basic radio sira, hanya sang media cetak sira, coba ita buat sila basic. Hodi menawarkan diri atau aprende. Oh bela tu treinamento sira, kona ba reporter niniang. Ita buat sila mes quando sila oki hausa, ita buat sila bela menawarkan diri atau bela servisnya fating rumah. Ya cobalah halus sakrifisio bela aprende buat rumah husine ba. Tambah ita saya reporter, ita saya conhecido. Ya namanya ita ema aktualisasi diri itu perlu. Tambah ita ema. Salah satu kebutuhan Pir Abraham Maslow-nya. Então, ita beresforço atau ema bela conhecer ita. Laos ema tuh bela conhecer ita, tapi artinya ita mus bela conhecer ema baru mus bela conhecer ita. Ita se reporter, ita se hasorumos ema barak. Ita se bahalo entrevista ba ema bot, exemplo presidente da República, primeiro-ministro, diretores sira, chefe de departamento, polícia, FDTL, ema hotu. Hanesang hau pernah iha experiência ona primeira vez hau quando hasoro abonana halo entrevista hau grogi momento ne bane sekitar iha tinang 2001-2002 depois hau hasoro senhor Rogério Lobato halo entrevista hanemos hau grogi mas be hau bade hau sun los makneka mas be hau esforço antes satu ba halo preparação também emas sai hanesang reporter molok niabanya se prepara ona pertanyaan acuan idane bele ajuda ita saya dah kita tuh primeiro maybe pertanyaan acuan ne bukan berarti ita baku ho idane lai depende nia resposta mais se ita sente kata resposta ne hamos tan pergunta ida ita tem que uso filafali pergunta phone tambah ne skill public speaking idane se elevamos o hira ita sai reporter, no? Quando sai reporter, ita precisamos skill public speaking nia. Tu fali sai interpreter. Nah, sai interpreter, how hano inkalik sila nebe ma pernah sai interpreter liu ha tempo yung taik nia, yung namet nia, sila nebe haten inglés, how desculpa, how lahaten inglés, how na inglés ne ulun maktunia, ain maksai, how ne Português mos ni ulun naktun enak saya importante mak berhan ya jadi how nunca sai interpreter baiha liang asing mai be how pernah how sharing sai interpreter fataluku batetun tetumba fataluku oh bahasa Indonesia batetun depois tetumba bahasa Indonesia nah tambah saya mak interpreter ne hanesang partida tu eleva emene skill nomos precisa duni skill public speaking yang tambah ita tengki hak kemampuan atau kata maksud husi kalimat ne bemak ema temi dalam rumah ema kuliah mai orsidi itu terjemahkan exemplo itu terjemahkan dalam bentuk fataluku dalam rumah ne difícil itu tengki comprende ema ne maksud ya lian tetung ne para depois ita explica ba fataluku ne claro tambah ita comprende. Ida nema precisa skill public speaking yang dunia. Tu fali mai 5 sai MC. Nah, sai MC automaticamente precisa skill public speaking yang. No, sai MC bele eleva skill public speaking yang. Tambah ita MC exemplo iha acara nebe ma formal demais, nebe ben baku. Ita ledet. Mas ita tu ledet, moça, ita precisa hatene konaba acara ne nini alalau. Para depois toh ya nebe haule fali, toh ya nebe hau tem que para, haule iha nebe mak semak ba, haule iha nebe mak semak tour, ne ita precisa hatene di dia. Iha MC label haluha ita kono sai master of ceremony, lilu ba iha acara sira nebe mak ema participa barak. Label haluha ita tenki esforço atu bele domina ema barak. Idane difícil. Mas bem hira ita iha skill public speaking yang ita se mampu atu halo tambah ita hatene saida makita kuliah ba ema wan hira ita hasoru crazy ida exemplo ema ribut los ema lau ba mai tidak jelas. Depois ema hotu hakara kuliah walaupun karik ya moderador mai be hola
tugas importante liu iha acara rumah ne MC. Tambah nema Master of Ceremony nia tengki ha skill atu kuliah diak. Neng sai moderator. Nah, idane hansa profesang moderator ne dalam em hari kata idane fasil hela. Maybe tabot sira labele menganggap ne fasil. Tambah itu saya moderator ne ita pusing liu, mak ita hasol ema ne bela hatene komprende konaba aturan iha encontro rumah kaiha seminar kaiha workshop rumah kaiha dialog rumah. Dalam rumah ema ne hakarak ne kuliah naruk dalam rumah ita dihan menutu tolu date ka menutu rua date ema ne hatete ami imi konvida ami mai kami mai hane tambah sida kami kuliah imi interven ne. Ita sore ema hane sang ne difficile baita. Tambah dene sai moderator precisa skill public speaking. No, when hira sai moderator bebe say eleva emania skill public speaking niya. No, niya se hadia dia klitan. Tambah dene mak bamaluk sira ne bemak karik hakarakatu eleva itabot sira ne public speaking. Parteneng ne bemak kohintemi itabot sira bele hahuda dang. Hau repete fila valide kata itabot sira bel hahuho profesion sirane. Primeiro sai treinador ka facilitador, segundo sai locutora, terceiro sai reporter, depois keempat sai interpreter, que depois kelima sai MC, e depois keenam sai moderador. Kari kiha selutan, maybe idane itabot sira bele aumenta, buat ne behau hatene, idane bele eleva emania skill. Public speaking niya no serviço hiraknemos precisa duni ema atu iha skill public speaking niya haulio na parte ida toneng ne duni idanemos haun experiência ne behau fahe mai vemos idane teoria ne bema ema handorin kona ba public speaking niya anton diak mau sira obrigada barak baik tabot sira hoto ne bema na fatin iha haun channel to iha ikusedene kita luha support channel idane ho like subscribe foi você no comentário amor se você no sino no share vai você pelo kan kita você tente kata video idane ini importância vai você itu saya selalu malu fali iha video terima lalu dia ciao